Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amun na rin hakatan makuyag ako tumukbar sin paragsok pagsalang sukul sin kamu amuin himadir mari paadlaw ini kalumura-murahan insyaallah subhanahu wa taala dahil mga pangadji amuin makawaktan niyo mahinang persabawan insyaallah subhanahu wa ta'ala sin hikadawhat taniyo sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab mga timangod ko agama Islam in tiap-tiap panghati amin madawhat taniyo malakbo hadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang taniyo amin piarat bus hakakahinang sin tiap-tiap ang katawrikaton taniyo intanda niya Abdullah ibn Mubarak ang bukadlaw na asubo siya Abdullah ibn Mubarak ipangasubo kanya ila mata taktubul ilm mong biakato sambil ko makolong niya asubo siya bihayan sambil ko makolong niya amuin magtuntut sin ilmu atawakan kumawa amin panghati magsulat sin amin panghati sin ilmu unin sambung niya la'allal kalimat allati tanfa'uni yawmal qiyamah lam aktuha ba'd. Masyaallah, ini mga gagandilan. Insambong niya ada kalalong niya. Hambuk kalimalong niya, hambuk kalima saja. Wala ako palong niya kaya sulat, wala ako pada dawhat. Wala ako pada paragbus. Amoy mahinang parsawawan amin hikapagmumpa at kuhaadlaw mahuli hadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ano bang biadinin ahal sin amin pagtuntut nila ilmu sin amin makakawa panghati din na Allah subhanahu wa ta'ala din hakakahinang sin jungjungan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta mga timangod ko agama Islam yari kita niyo bulan Ramadan amin pag-ianon sin kita niyo bulan putih, bulan pag-amal, bulan pag-ibadat suwayin bulan ini mahinang parsawawan ikaampun kato tanisin Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pardosaan taniyo. Batsabab injungjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bukadlaw hawak to siya si makat pataas sim mimbar hawak to siya si makat pataas sim mimbar hapanagnaan mimbar hapanagnaan lambangan sinaming mimbar atawakan hagdan sinaming mimbar diumok si mga sahabat in Rasul sallallahu alaihi wasallam imamin nag-amin. Pag ikadwa lambang sinaming kuan, ikadwa hagdan sinaming mimbar, damikian. Diumog tayo sa mga sahabat, nag-amin siya. Ihawpong niya, nag-amin in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pag-ubos na kutba si Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangasuko yung mga sahabat kanya. Law si mga sahabat ya Rasulullah. Wa anta tas'adu ila al-mimbar. Law niya bihaya. In ikaw lang niya hawak to si makat ko patas si mimbar, yungog na mo in ikaw nag-amin nakatu. Unin sambong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, law sin jungjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Faqala ya Muhammad, man adraka Ramadan, man adraka syahra Ramadan, falam yughfar lah. Wa dakhala an-nara waliyadu billah wa dakhala an-nara fa'abadahu Allah. Maksud sin bisara mga tayo manghud ko agama Islam law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kandaklong niya nag-amin di matulong niya kako in Jibril alaihi salatu wassalam apan nagnadlambang sin pagsakat ko patas sin mimbar
Di matulog niya Jibril alaihi salatu wassalam sarta iyan niya ako. Ya Muhammad, iyan niya ako, ya Muhammad, isiyu-siyu, innaka abot simbulan Ramadan. Ang pawala na hinang parsababan in bulan Ramadan kaya ampun kaniya gamayan kaya sudnya palang apinar ka jahannam waliyadu billah sarta nakalayo siya at awakan nabulaw siya din harapmat sin Allah subhanahu wa ta'ala law si Jibril alayhi salatu wassalam kaniya ya Muhammad fakul amin atin ya Muhammad pag-amin kau. So diha ini imamin in Rasul sallallahu alaihi wasallam bangtan yung tungdungan marayaw mga tayo mamud ko agama Islam. Innang dua Jibril alaihi salatu wassalam in imamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam unin makawat tani pangaji diha ini amuin subay in bulan Ramadan batsawang in Jibril alaihi salatu wassalam bag siya magdua mustajab in Rasul sallallahu alaihi wasallam bag siya umamin mustajab batsawang imah na sinamin ya Allah tay maain panginduaan mo. So inyan mustajab mga tayo mong agama Islam. Uno na hinang parsababan in Jibril alayhi salatu wassalam imiyan sin biadto. Iban amuin iyaminan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yadto imaraw dundungan tani marayaw habulan Ramadan. Hati niya suway imbulan Ramadan mahinang parsababan ikamaap kato taniyo ikaampun kato taniyo sumagawa biyanin kadawhat taniyo ito mga tayo mong agama Islam. Amat ni pengajian tanyo iwan sinamuin hikatawhat tanyo sin kasanyangan sin kabuhi tanyo di habaw sin dunya batsabab impag ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala mahinang parsabawan hikasanyang sin kabuhian tanyo di habaw sin dunya mga tayo po agama Islam. Bang datungtungan marayaw isim mga manusia di tayo mauning kakahinang nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aming mga manusia ang hilang huminan di habaw sin dunya in kakahinang nila bukon tiranan den hauno bukon den hatiranan sin pamaratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon den hatiranan sin kaikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala bang di tanyo marain dua perkala in kaikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan kana sin pag-iman tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala di kita niyo makadawhat sin kabuhianan masanyang di kita niyo makadawhat sin karayawan dito habaw sin adlaw mauli gamayan long sin hadis qudsi long sin hadis qudsi part sin hadis amin part sin amin kuan sin amin hadis qudsi long sin Allah subhanahu wa ta'ala paman wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isyusyu long nga di habaw sin dunya makabak siya karayawan hagin hawabaran niya makailang siya karayawan hagin hawabaran niya palyahmadillah suway niya pagsukulan ng Allah subhanahu wa ta'ala suway niya pudyon ng Allah subhanahu wa ta'ala wa man wajada ghaira dhalik hati niya ikakahilang niya di habaw sin dunya wala imamu hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makna niya insya nagmaksiyat laong sin Rasul sallallahu sin Allah subhanahu wa ta'ala hadila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pala yalumanna illa nafsah wayruun suway taksilun niya dugaing malengkat inggit hawa parad niya malengkat inggit hawa parad niya. Sa kaula-ula diha ini mga tayo manghud ko agama Islam. In kakahinang marayaw, in hinang marayaw, amat mangdahi kato tanyo paamin hikasanyang sin kabuhi tanyo di hawaw sin dunya. Ikadawhat tanyo sin amin karayawan, amin iya amot sin tiap-tiap hang kataoring kato tanyo. Din sa sabab yan, in mauduhi ko ang kanyo bihaon, biadin kadawhat tanyo sin kabuhinan masandang, based sa Quran, iban hadis, sin jungjungan tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga tayo manghud ko agama Islam. Imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala halam si kitab niya mahamul ya akong kamatoran tingkato tanyo especially mga kaguruhan tanyo akong memorize nila ayat ini uning parman sin Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin na suratun Nahl lam sin Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Parman si Tuhan tanyo Rabbul Alamin halau sing kitab niya maha mulia lauk si Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan is use you in maghinang amal salih min dzakarin aw untha den hausog na kasya atawakan babae pihak babae atawakan pihak usog wa huwa mu'min hahal insya na maratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala palanuhyiyannahu hayatan tayyibah lauk sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan na mo siya kabuhianan masanna wala
lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Iban tumbasan namo sila adlaw mahuli. Sin tumbas sa rayaw-rayaw, unuin amuin reward sin Allah subhanahu wa ta'ala. Reward sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin the best na hinangmudi habaw sin dunya. Amu ito'y sa bindilan kayo sin Allah ta'ala. Sa kaula-ula, the best na hinangmudi habaw sin dunya, the best ay sabihin ulo. In amuin itukbal at tawakan hidil kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pala mga kayo mga ituwa Islam. Na in Ramadan, ato kita mangatiw para Ramadan magbalik. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi, asyamu li wa ana aghazi bi. Kullu amal ibni Adam, kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana aghazi bi. Law sin hadis qudsi, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, in katahan kakahinan sin anak apo sin Adam, in iyan kaniya. Illa siyam, malingkan law sin Allah subhanahu wa ta'ala, illa siyam, malingkan in pagpuasa, in iyan kako, ako in tumukbar sin uno, sinaming paharap. Sangat maka-ajaib mga tayo magudpo akong Islam. Sangat maka-ajaib. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, malingkan in puasa, in iyan kako, ako in tumukbar sin uno, sinaming pahala niya. Kaya nga tantanin katan kakahinan. Dahil kato taniyo, hindi kato taniyo, sa law sin mga sila ulama, ang kan nasyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala, padat niya mahasot si mahatinggin kakahinang ini, bat sabab amoy nin kakahinang di kasuran riya, mga tayo magudpo akong Islam. Amoy nin kakahinang di kasuran riya, ikatani ng kasuran siya riya. Sabab in sambahayang, ang piil niya, in magsarat kakaw, ang piil niya, in zikir niya, ang sukuswaran niya, adapot in puasa, bangkaw rin damamay tahatawin ako puasa, huwag mong makaingat kita ni puasa. So, pagkajari kita ni sugod sa dyan pa mga patungo minong tuwig, in panghadis ito, puasa kau. Huwag mong makaingat ikaw na iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ikaw puasa, laog sin mga sila ulama, ang kanay ni siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala, padyat niya mahasot si mahatinggi, sabab amuinin kakahinan, di kasuran sin riya, kasuran sa jariya, pang kita mamay tahatao, oy, naku ini puasa sa ako ini. Siyo ka mo rin doon niya, puasa sa ako ini. At tawakan mo na imiyan siya, every kahaba hamis, iban isnin, atawakan ayamul bedin, kamputag-2, patang-putag 5, sinaming kasubangan, magpuasa ako. Pagkawi na mamay tahamano siya, hindi ka puasa. Huwag mong makaingat kayo, hindi ka puasa. So, dahil sababit, tulaw si mga sila ulama, in Allah subhanahu wa ta'ala, siyuko niya padyat niya mahasutsi, sabab amoy nilang niya kakahinang, amoy bang mo kita ang tulus ikhlas doon po Allah subhanahu wa ta'ala, di siya kasuran amoy indriya. Ikaw daw sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana aghzibi, ako in tumukbar sin uno sinaming pahala. Ikatan, in pahala sin katan kakahinang tanyo din Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa may ta inikiyawa sin Allah subhanahu wa ta'ala, nga ako mismo. Ba't sabab mga tayo manghud ko akong Islam, bang Allah subhanahu wa ta'ala in tumukbar sin pahala, bang biya, ipangupama tadi habaw sin dunya, walillahil mathalul a'la, walillahil mathalul a'la di habaw sin dunya, bagyang biaw mga tao hambok magsasarak ka, mga dayahan bihayan, luunan niya ng envelope sin bihayan, ubos ang paniyan na hambok pata niya, tawakan taon niya, law niya katukaw, lawagay mga miskin, tukbalay namin kuwanin ni kanila. Tukbalay namin sa dakay ni kanila. Misan ko rin na magbayta, isu'y nagtukbal sa tukbala kanila. Sa alaw mihikuan nito pakariak ako musmuin magdihil kaniya. Bang inhilod niya palong envelope, intaw rayahan, hangibu at tawakan 500, tartan to sa jain piya tawag niya bukul 500. Magpuad ibo mga tayo magputpuad ang Islam. Biyatin din Allah subhanahu wa ta'ala. Biyatin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin daw hatun taniyo, kasanyang singkabuhi taniyo, di habawasin dun niya, lami Allah na ito, taadlaw mahuli. Ba't sabab taadlaw mahuli? Unin niyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis kut sinaysam, taadlaw mahuli. Amin iyanot sin diap-diap ang katoring kato taniyo. Daw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis kut silaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na may din Allah subhanahu wa ta'ala, a'dadtu li ibadi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Loksin Allah subhanahu wa ta'ala, a'dadtu li ibadi, siya dia ko haipon ko. Sipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga magpupuasa, mga pang-iman, mga himihinang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. A'dadtu li ibadi ma la aynun ra'at. Loksin Allah subhanahu wa ta'ala, siya dia ko haadlaw mo huli haipon ko mala aynun ra'at, wala bakas kita sin dua mata. Uning kita tadi habaw sin dunya. At
Atau akan pagkakitaan ta mga TV, biya mga imagination biyan, kakitaan din lingkat sa mga kuwan. Lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mala aynun ra'at. Wala pakita sa dua mata. Wala pakita sa dua mata. Wala udunun samiat. Wala padiyungog sin tainga. Bisan ko istorya sin tao biya ini palasyo biya ini mayroon ito mga tayo mangudwa ng Islam. Wala udunun samiat. Wala khatara ala qalbil basar. Wala khatara ala qalbil basar. Di maangan-angan sinaming pangatayan. Di maangan-angan sin pangatayan. Bisan pa biya ini puspulong taniyong pag-imagine taniyong. Law si mga sila ulama. Sambat siyang bahasa Anggalis. Kuwan saja sa law niya. Tip of the mountain. Tip of the mountain. Bisang pa biya rin pag-angan-angan tayo. Amat yung siya diya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habang nga sila may magpupuasa. Sarta habang nga sila magpupuasa. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati babu rayyan. Yusabba babu rayyan. Asurga law niya Allah niya ritus. Amin lawang sin surga. Ingan niya babu rayyan. La yadkhuluha aladun illa sa'imun. Wa irulong na makasud palawang sinulo. Palawang sin makalaway makasud din alawang sin surga ito. Wat palengkan amuin sila magpupuasa. Uuspan sumudin kataan magpupuasa. Tambulon na wirong makasud dugay bihan. Bang biya din kantang panglakbo isin Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan. Dahil nasabab biyan di mahinang parsawawan. Amuin imbulan Ramadan di mahinang parsawawan di kaampun katok na niyo. Amin biyan iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ataw kan biyan amin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law niya bihayan amuin man alaw si Jibril alaihi salatu wassalam man adraka syahra Ramadan falam yughfar lah isyusyun nakaabot pa bulan Ramadan wala na hinang bulan Ramadan parsababan kaya maafkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. So make the best of it mga tayo magkuha ng Islam but sabab in pag-ibadat tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amin ikasanyang sinamoy kabwit tanyo in pamaratsayat tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amin ikasanyang katok tanyo condition sinikasan niyang kato tanyo. Basaw tayo magbalik in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min dhakarin aw untha. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan min dhakarin aw untha. Isiyo maghinang sin ammar salih. Then hausog na kaatawakan babae. Wa huwa mu'min sa in condition in siya ulo. Paratsaya po Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo ato mo ayat, tungtungan ayat man, isyusyo, suntay kata. Suning kata diha ini. In usok, in babae, in bata-bata, in amo in lagtat. Basamin ang mga akil balik, kataan sinamin huminang sinhinang marayaw. May tak pasiyang po sin Allah subhanahu wa ta'ala min zakarin aw untha. Tiaksis niya riha ini, atin niya piarak niya pa, bukod niya piarak. Siyapot niya pa, in usok iban sinamin babae. Babae tusok iman si babae. Magsawab in babae aw lubya kakahinang kanila. Dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala wayron kato tani usok. Kamigyan sa aon kato tani usok kakahinang wayron ang mga sila kababaihan. Sa kaula-ula biyutang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang bang nila mahinang yaon nabiya na sila sinamoy kakahinang sin usok. Damigyan in usok isa mga tayo mamudwa ng Islam aon kakahinang biyutang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy madawhat nila in kasampunan sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala mga tayo mamudwa ng Islam. So di ay nilaw sin Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan. In ba nga sumuriha ini? Uning pagyan ammar salih. Matawad ammar salih. Hihinang tanyo, kakitaan tanyo. In mga sila mga kafir, matawad ammar salih nila, wag mo mga atulong na kakahinang sa jabihaon, mga tayo mamud ko Arab Islam. So mga uning pagyan ammar salih. Asupaya kahatihan tanyo, amuin makawa tanyo in kamaksuran. Makawa tanyo in kamaksuran, amuin kabuhianan masanyang biyagiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuhianan masanyang bukod habang hati tanyo. Kabuhianan masanyang hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang ninaaskultan yung githawa baratan niya kabuhianan masanyang nalawta suway mataod arta. Suway mataod amuing kuan mo. Ang pabasan niya yung kuan mo. Inaming pamuhin-muhin mo biyan. Inrijiki, di magbukto kayo mo. Dito namin pagsukuran sa aming kasanyangan. Sumagawa bihat to mga tayo mo kuha kami Islam. Ba't sabab bang bihat din hantang siya namin hinang marayaw kasanyangan. Kabuhian na natawakan hinang marayaw. Lang tayo mga kafir yan eh. Sila yung saraya-raya manusia. Lang tayo mga kafir yan. In mga sila amin nagkukuhan, amin mga nagbamaksiyat, magmuatong bihaw, sila mga matautarta. Mga tayo magmudba ang Islam. Sumagawa uning dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in pa nga sukurin doon hayan. Baglaw niya in pagtimbangan sin Ammar Salih. Timbangan sin Ammar Salih, aming masanyang kita, yan ito mga kafir.
Biarin na mga kafir. Diha ini lilay si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lilay si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law sinjunjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytum Allah yu'til abda ma yuhibbu ala ma'asi fa innama huwa istidrajun min Allah. Wa in syi'tum summa tala sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwabas sama hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Loksin Allah subhanahu wa ta'ala, loksin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum Allah yu'til abda ma yuhibbu ala ma'asi. Banglongnya kaya masahan niyo Allah subhanahu wa ta'ala dihilan na ng bukipon. Dihilan na ng bukipon. Sinamuin unuin kabayaan niya diha babaw sin dunya in arta in ni'mat dihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaon kaniya dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, para halin siya nagmaksiyat, para halin siya hambuk kafir, para halin siya di magdunamuin di mag-aral sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam adapun in iya daw niya istidraj. O di ba na sin istidraj? Amin hakong tani maraya. Imba na sin istidraj mga tayo mahod ko ang Islam sa kaula-ula inyaong pagpalayan kaniya. Bialaw si bahasa galis trap kaniya. Ba't sa bang mo kita umin manusia? Hamasa tani umihaon. Kita umin manusia hamasa tani umihaon. Bang mo kakita ni ng manusia, sarah-sarahan hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarah-sarahan hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa ito siya naghihinang maksiat. Log sin Allah subhanahu wa ta'ala, patahna alaihim abwabas sama. Ukawon na mo pa kanila. Inlawag si Rijiki, ukawon na mo pa kanila in ni'mat. Ukawon na mo pa kanila mindilat sila. Sinaming kamayat nila di hababaw sin dunya. Pa inna ma huwa istidraj. Log sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, patalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta biasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Log sin Allah subhanahu wa ta'ala, falamma nasu ma dzukkiru bih, hatakala kialupahan nila man imbanda kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kung imbanda sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. In maparatsaya sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. In aming sumbahod nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Di matong kanila in parnindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in aturan sin jumjuman ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumagawa in yatul liupan nila. Wala nila iyakan. Amin iyakan nila in hawa nafsu nila. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwabas sama. Log sin Allah subhanahu wa ta'ala, ukawon na mo kanila in kalawang nawangan sin kuan sin langit, maknanya amin rijiki tumaod kanila. Sa kalupahan nila di na sila makapagtawbad. Sa kaula-ula malukmos na sila nun hadikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod na amin halal in amin pagdawhat nila sin rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambil din haulog din hatiranan namin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. So log sin Allah subhanahu wa ta'ala, falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwabas sama hatta idza farihu bima utu, hingga log sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila kumuyag na turan sin amin kiarihil kanila, akhadnahum baghtatan. Yagha na mo sinalok sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kamatay pa idahum mublisun. Diha ini mahirang na yung kabuhit nila, majordanak na yung kabuhit nila mga tayo mamut po ang Islam. Majordanak na yung kabuhit nila, ba't sabab diha dunya majordanak na dito adlaw mahuli, labi luwat na to dito adlaw mahuli. Aw nang bukis na hambuk saraya-raya manusia, hambuk saraya-raya manusia everyday hainglan. Ingkataan bayan niya, kuan kataan, electronic kataan, computerized kataan. Sarta insinya hambok bilik di mo agud maitong mga tayo mabot ko kami langlaw sinang bokalin nagkisa ng bokalin. Simod siya palang sim bilik niya. Ya turitin arta ni katang sarta iatod-atod nin arta niya aha mahimay ni pagtaghaan sa diya natambulin lawang. Ampay pag-uukaman niya tuhagwa. Way nun nakarungog kaniya, way nakaingat kaniya inito siya halong sinamin, halong singkwan niya, halong sinamo imbi halong ta aming pagtatawaan niya sinamin arta, tatawaan niya sin arta, sambil pila adlaw nihatay siya sin hapdi mga tayo mangkod ko Arab Islam, sambil inliman niya, hinangan niya, pali inliman niya, kimawa siya duho, amin duho sin amin liman niya, siyulat niya hadingding, unin siyulat niya hadingding, agnan nas fil alam,
mata ja'ian. Saraya-raya law niya manusia alam sin dunya, miyatay sin hapdi. Miyatay sin uno, miyatay sin hapdi. Saraya-raya manusia, way nakaingat kanya. Wala nakapagtaubat, wala nakikainan sinawin ng marayaw, yatod din arta niya, awet dulog sin Allah subhanahu wa ta'ala, akhadnahum bakatatan, faidahum mublisun, hadlaw muhuli, yato na yung dumatukatutan yung mga tayo, waliyadu billah. Ang mga manusia, amuin, wala nila dadawpat in kabuhian masanyang hakamayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaula-ula bang muadurun in kabuhitan yung diha mabaw sin dunya kata. Bang in manusia di sumanyang diha mabaw sin dunya, apasal sin iman niya, suway niya asuhun yung pag-iman niya magbiyatin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang di sumanyang in kabuhi niya diha mabaw sin dunya, apasalan in siya muslim, suway niya asuhun hagin hawabaran niya in siya muslim. Paman wajada khairan, law sin Allah subhanahu wa ta'ala diskursi, paman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada gaira dhalik, wa man wajada gaira dhalik fala yalubanna illa nafsa. Bang amin dugay min jubatukan niya, suway niya yung taksilon ingin hawabaran niya. But sabab in manusia at kala in manusia lima yun din hapangindo sin Allah subhanahu wa ta'ala din hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon hayan majud na in manusia mga tayo magkukuha ng Islam. Doon hayan majud na in manusia. Kita niyo dua situation, Gadwatul Badar iban Gadwatul Uhud. Gadwatul Badar, Gadwatul Badar pilara intaud si mga sahabat imatuwang ang mga satro. Gadwatul Badar kulang labi intaud nila tunggatos din taud nila in satro in ato nila labi hangibo. Siyam nga gatos in ato nila mga tayo magkukuha ng Islam. Siyam nga gatos in ato nila sa pasalat sinaming pag-iman nila, pangandosin nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, pangandosin nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, intong gatos da, diyaw in siyam nga gatos. Diyaw in siyam nga gatos. Baliskat in naghapin hagadzwa to Uhud. Hagadzwa to Uhud, hay katong tahon sinaming paghitra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagtipon in Quraysh kata. Nagtipon in Quraysh kata supaya Georgia na in Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak burahon sila din hapwa din. Nagtipon kata kakadwa tuokod ako. Dihay ni mga tayo magkuha ng Islam na nawag-tawag in Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil nakatipon sila aming mga umatuwang hasatro, nakatipon sila hangiwo sa intong gatos nag-withdraw ra, so kaya kapinan sila pitong nga gatos sa kaula-ula nagsiwo in kuwan, nagsiwo in uno in umbor sin satro, iban umbor sin uno si mga Muslim, pitong gatos na sa bindihay ni, pitong gatos na sa bindihay ni. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hazaman nito nag-assign siya habod Uhud kay iman tao, nag-assign siya kay iman tao amuin matudyo magkuhan, kuno ba magtudyo magpana, magtudyo magpana. In instruction kanila si Rasul sallallahu alaihi wasallam, misan uno pa in jumato, di hababa hapagbunuan, ayaw to kamumig din ang posisyon niya. Ayaw to kamumig din ang posisyon niya. So diha ini kita man si mga sila, amuin kay man tao i-assign si Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagdaog na sarta in mga musyrik, in mga Quraysh, mga kafir, amin nyaroy na minig na bihayan. Nagdaog din sila kata. Wala sila amuin, wala nila human in aming instruction kanila si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagdaog kata mga tayo mahutwa ka Islam. Pag naog nila katan, hatayon sin zaman nito in nakura pa sin ko bukong pa siya Muslim Khalid ibn Walid. Long Khalid ibn Walid nakakita na kita daragugan, linubot, nakalimot hiwad-iwad. Akan na sila iasal si Rasul sallallahu alaihi wasallam nito Abu Uhud, hasupaya sila di mauno, di malibot si satro. Panglimot na ito, mapanak nila kata. Minigman, log sin Khalid ibn Walid, diaog na sila, makalimot na kila, in jimato, in Muslim, nakapakitong satro di, mga tayo mamut ko agam Islam, diha ini, kaya nasahiran sila, amuin lami kapituan, amuin agun memorize nila in Quran kata. Kaya sahiran sila lami kapituan, nakapamong yung mga sahabat, anda, may tainilong niya di matukatok taniyo. Timurod imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, makna niya bang kita di magad haaturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haaturan sin Islam amet di mahinang parsalawan hikot bigit kabin sa nakatutan niya. Log sin Rasul sallallahu sin Allah subhanahu wa ta'ala timurod in ayat suratu An'am, log sin Allah subhanahu wa ta'ala awalamma asabatkum musibatun wa kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Kul huwa min indi anfusikum. Log sin Allah subhanahu wa ta'ala awal
awalang na asabat kung musibatun. May talog niya, log siya Allah subhanahu wa ta'ala. Kimugdan ka niya yung musibah yan, sabab kaya sahiran sila kapituan. Abin akong memorize in Quran kata, awalang na asabat kung musibatun, wakat asabtum mitlayha. Bang paamur log siya Allah subhanahu wa ta'ala, hagad badar, innasa nabugtang din hasatro, kapituan, sarta, nakasaggaw pa sila na hinang nila POW, prisoner of war, nakasaggaw pa sila aming kapituan, law siya Allah subhanahu wa ta'ala, hagajwatu badar, bang kamu kesahira, hagajwatu uhud, kapituan, hagajwatu badar, doble indaugan niyo, bat sabab innasay din hasatro, aming kapituan, sarta, nakabihag pa kamu kapituan, ayaw kamu maidu-idulog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kultum anna hadha may taini bukum ben Allah subhanahu wa ta'ala amin Tuhan taniyo bukum ba kita nyo na mamaratsaya yari pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato taniyo log si mga sahabat timaog ayat log sin Allah subhanahu wa ta'ala kul huwa min indi anfusikum baita isla ya Muhammad jimatuyan din hakakahinang niyo sabab naig ida mo yung pagtaat log si mga sila ulama hagad wa tuod baglong niya dimaog yung mga muslim hagad wa tuod naiglong yung pagtaat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahinang aturan, inwala sila miyakan haaturan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, di maog sila sa tanda niya. Sinamoy di makan haaturan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amoy mahinang parsyabawan, ikabinsara sin manus ya di hawa sin dunya mga tayo mabot ko ang sila. So kadalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat ini, madaamila salihan, isusin maghinang ammar salih. Kunin ammar salih, mga tayo mabot ko ang Islam. Ibalik ta, in ammar salih, matawad ammar salih. In amin usahakan dari ba bang muaturun hinang marayaw. Ba't sabab magpagos ko amin pila. Magpagos ko hanggat us pila katawakan hangibo pila magkagunanin tao maun kayo mo mamos hanggat ampo nga ibo atawakan liba nga ibo. Nalam mo subay mo pauntungan. Hang puasang kabulan in hangibo mahinang hangibo lima. Bang mo biaturun biyan mga yung sakto. Masanyan na ko di na ka magpuan. Di na ka ulo bayaw. Maghulas abi mag-usaha biyayan. Mau na sa dito, puntong mo, after hang kabulan, inhangi mo pilak, mahinang hagin, biya mga gimuha, aming mga iskab biyaw dyan. Magbutang kaw sinang gatos nga ibo, puwas 2 bulan, puwas hang kabulan, mahinang tong gatos nga ibo. Pangulya kita-kitaon sa dyan, umingi niya, sa inyat turiba. So, inhinang marayaw, amoy kakahinang tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakahinang tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadlaw mauli, amin mahinang taniyo pondo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala biada sin bulan Ramadan sa lago-lago pondo mahinang taniyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan amin Ramadan mga tayo mangudwa ka Islam amoy at pagkiyan ng Ammar Salih law sin mga sila ulama in Ammar Salih suway siya tumindog hadwa parkala an yakuna khalisan liwajhillah wa an yakuna sawaban hati niya suway siya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala iwaning sawab ay muwafaqatul li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya magtugda iwan sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amet tu mahinang ibadat amet tu mahinang sunnat amet tu mahinang Ammar Salih amin tatay baot sin Allah subhanahu wa ta'ala so nakawatan niyo na yung first criteria bag-imano siya lagang mal ibadat maghinang siya sin hinang marayaw Idang sa sinhinang marayaw, plus kriteria mga tayo mga agam Islam at awakan condition, in amin sumanya, in kawihanan niya, di hawawusin dunya. Ba't sa mga ini, janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Janji sin Tuhan dan Rabbul Alamin, amin nagpapanjari kakutan niyo. Janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin nagpapanjari sin dunya. Janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sin katan alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Law sinambok alim, zawalul kauni ahwanu indallahi min an yuhaqqaka wa'da law silang bukalim in lunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya ini mas baluhay payat tu mas magaan payat tu pa Allah subhanahu wa ta'ala din sin amin di niya tu na yun uno in kaya janji ni haipun niya janji sin Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan min jakarin aw untha wa huwa mu'min isyusyon na kinang sinhinang marayaw then hausog iwan sin babae in siya sarta ito kanya ipamaratsaya wa huwa mu'min palanuhiyannahu masyaallah amin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan na mo siya kabuhianan wala imyanin Allah subhanahu wa ta'ala
Wala imian Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mu'min yuhyi hayatan tayyiba, mabuhi siya diha mabuhi si dunya sin kabuhi masanya sa Allah sin Allah subhanahu wa ta'ala, pala nuhyiyannahu, makna niya Allah subhanahu wa ta'ala in magdihil kasanyangan ha manusia amin nyertukan niya in pamanatsaya mga tayo mapagpuagang Islam. So bang tanyo review ni kabuhi tanyo, may ako na biya ini. May na Georgia na ikabuhianan ko. May taway mong kasanyangan sin kabuhianan ko. Muna-muna inyan part sin panesting kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biadinin panayma tanyo sin amuin kadar. Tiyak kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-isa, kul huwa min indi anfusikum indian batsawab bin haunu. Din amin kakahinan sin kita niyo sin manusia amin wala si manyang ing kabuhinan rin dia ini. Sabab inian janji sin Allah subhanahu wa ta'ala mga tayo mga Islam. Wa huwa mu'min. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa mu'min. Hahalin siya amin panacaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hahalin siya panacaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hahalin siya panacaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iman. Amin pa panacaya sin tiap-tiap ang katuring katutan niyo. Iman mga tayo magbukuan ng Islam. Ba't sabab inambuk bang iman? Inambuk mu'min. Bang siya amin bunal in pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal in kabuga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kasanyangan, bukul sadya in kasanyangan madawat niya, sarta in siya makarin pa kasanyangan. Kapag kayo niya manusia, di siya mahinang problema pa loob sin kauman. Kamayan siya in amoy magdihil, solution sin problema sa loob sin kauman, mga tayo magbukuan ng Islam. Bihag di beriman. Bihag di beriman. Kita ano ba? Tungtungan tanin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tungtungan tanin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law sinjungjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman sab'a wa sab'una su'bah, wa fi riwayatin sab'a wa sittuna wa fi riwayatin sitta wa sittuna su'bah. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in iman law niya in sangasin iman den ha kanuman tagto pakapituan in bidon law sin Rasul sab'a wa sab'ina su'bah bid'un wa sab'una su'bah bid'un wa sab'una su'bah. Ang itutin hadis biar to. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in iman law niya bang biya kato den ha kanuman tagto sambil paun pakapituan amin sagadian. A'laha in sa taas-taas darajat sin pag-iman law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam a'laha sahadatu sa'alaha qawlu la ilaha illallah. Qawlu la ilaha illallah in sa taas-taas aming pag-iman, aming paghimunakon tanyo in wayron Tuhan mapatod pagtag-ipo ng dugaing, malingkan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Malingkan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Imatatul adha anit tariq. Kita ano ba in hadis? Wa adnaha imatatul adha anit tariq in sababa babakna mangbiakato sin sanga sin aming pag-iman imatatul adha anit tariq amin imigkaw uno-uno makabinsana halalabayan sin manusia. Imigkaw uno-uno makabinsana halalabayan sin uno sin aming manusia. Wal haya'u minal iman in kasibu din hapapanatay law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imatatul adha anit tariq. Sarta imam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imatatul adha anit tariq sadaqa. At ini amin umigkaw halalabayan sin tao amin makamudarat yan mga pagpagkasa atawakan basura amin makamudarat halalabayan sin tao hiibo at sin iman mga tingong ko ang Islam. Sa kaula-ulain ikaw bang mo inigin makamudarat halalabayan sin tao nag-ikaw sin amin problema mahinang problema sin pagkahimumano siya. Nag-ikaw sin amin mahinang problema sin pagkahimumano siya nagkarihil ko kasanyangan hamano siya. Ang kanang iman bangintaw bat iman in kasanyangan niya malapay in ulo in kalayawan niya malapay in katan damit yan intaw mangi in kangian niya malapay na sa bintaw katan. Ang kanang iyan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in sarat amo intay mauning kakahinang amin mahinang persababan hikadawat tanyo sin kabuhianan amin basanyang amin pag-iman tanyo mga tayo mabutwa ng Islam. Pag-iman tanyo. Ang kanda, balikan ko. Bang wayron pag-iman, dito tanyo aming asuhod ingit hawabaran tanyo. Asuhod tanyo ingit hawabaran tanyo. Wait, ako na biya ini. Kita anin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alam sin Quran. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minkum. La yastakhlifannahum kama istakhlafal ladhina min qablikum.
kama stakhlafa alladhina min qablikum. Firman sin Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Janjian sin Allah Subhanahu wa taala. Janjian sin Allah Subhanahu wa taala, janjian sin Allah Subhanahu wa taala. Alladhina amanu minkum, amin mga sila na maratya din kaniyo. Unin janji sin Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat, amin mga sila nag-aamal salih, amin mga sila beriman, amin mga sila nag-aamal salih. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Lauk sin Allah Subhanahu wa taala, tanto sila in mamarintah. Tanto sila in mamarintah, sila in mag-amulahi. Sin kabuhi abaw sin dunya, biya sin amo in pag-amulahi sin mga sila nakauna mga tay mamud ko ang Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat nila, in mga sahabat niya mga tay mamud ko ang Islam. Before nawafat in Rasul sallallahu alaihi wasallam, isin nakamulahi sin dunya, isin na marintah dunya. Narakatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amin hula Arab, ako'y nakwan niya kata, nakangger niya kata. Sibut pa agama Islam. Wa'adallahu alladhina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablikum. Biya sinamin uno, biya sinamin pag-amulahi sin mga sila amin nakauna rin kanyo. Bangin Muslim aturun taniyon wala nakapag-amulahi. Sinamin hula niya, magbalik ka ito taniyon natin magbubuha ka Islam. Magbalik ka kakahinang taniyon. Mag-questionin pag-iman taniyon. Mag-questionin kakahinang taniyon. Sarta sipadan sin Allah Subhanahu wa taala. Wala makinan na lahum, di na maladirta na lahum. Sarta ko sin Allah Subhanahu wa taala. Patutungon na mo, padurupon na mo, kanila in agama na mo. Ngana niya, mikit in pag-agama katutan mo. Wala makinan na lahum, di na maladirta na lahum. Amin pikrida kanila sin Allah Subhanahu wa taala. Wala nubaddilan lahum min ba'di khawfihim amna. Sarta law sin Allah Subhanahu wa taala. Gantian namo in hanggaw nila. Unin higanti sin Allah Subhanahu wa taala. Kasanyangan di hawaw sin dunya mga tayo magtuwa. Kasanyangan. Unin kabuha. Unin hanggaw. Amin hanggaw. Batsarap manusia bang doon na kanila ni'mat. Bang doon na kanila biya sa kaulaw lang kasanyangan namin marayaw. Way nasan kasanyangan niya mga tayo magpapaan ng Islam. Way na kasanyangan niya. Abaw sin dunya. Batsarap tiyatali niya na sadya. Aun tao mag-interes kako. Aun tao mabaya amoy mamuhinga kako. Kawaunin arta ko. Aun tao manghordap kako. Aun tao mangindap kako. Tao mangindap kako. Sa intao mano siya beto amin wayon pag-iman niya pa Allah Subhanahu wa ta'ala. So pag pag-iman niya pa Allah Subhanahu wa ta'ala, itukbar niya pa Allah Subhanahu wa ta'ala katan mga tayo magkukuha ng Islam. Wayrun jumatukan niya sabab protekan siya sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakakaamin, hakabuhin niya diha mo sin dunya. Diha mo sin dunya. Sa mga manusia biyan to, amin wayroon na protection nila, amin mahanggaw na sila. But sabab in bariman mga tayo magkukuha ng Islam, in kataan sin kakahinang niya diha mo sin dunya, karayawan sa diya dumatong kanya. Aun dumatong kamudaratan kaniya, karayawan na kaniya. Aun dumatong kasanyangan kaniya, karayawan na kaniya. Unin dalil, hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lauk si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. In asabahu syarra, in asabahu darra, sabar. Wa in asabahu sarra, syakar. Fakana khairan lahu. O kamakala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lauk si Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka inu-inulong niya inhal silang mu'min. Ajaban li amril mu'min. Maka inu-inulong niya inhal silang mu'min. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Wa inulong na makadaw atatto. Ba't malaingkan siya amoy na mamaratya pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa dhalika illa lil mu'min. In asabatu sarra, syakar. Bang siya datungan katuyakan, datungan nikmat, ipagsukur niya pa Allah Subhanahu wa ta'ala, pakada kayo na lang. Ipagsukur niya pa Allah Subhanahu wa ta'ala, nahinang karayawan ka niya mga tayo magbubuhan ng Islam. Way nasabat o tara, bang ang dumatong ka niya kamudaratan, panesting sila Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar. Ipagsabar niya, pakada kayo na lang. Damikyan, ipagsabar niya to, karayawan niya sa kanya. Isi makadawat sinini, mu'min. Sababing mu'min ang perhati. Intao amin bang iman, ibarat aming pagpanaw niya di habang sin dunya, may nang personal sini kasanyang niya. Kasanyang niya. Sabab bang atulun in ginhawa paran tani mga tayo mga agang Islam, in ginhawa paran tani in akkal tani uning kagunahan sin akkal tani. Pag-iman, kagunahan sin akkal tani uno, ilmu, panghati. Ilmu kaming panghati.
Kaunahan sintiyan taniyo, pag-aon-aon makaon taniyo, mainom taniyo. Ikadami tumadawhat sila aming bariman. Pag sila aming paratsaya po Allah subhanahu wa ta'ala, imbar iman. Sa kaulaw-la, walillahi masalul a'la. Imbar iman mga tayo manghud ko akang Islam, di hababaw sin dunya. Bukun sadya siya makahinang karayawan, sumagawa, bang siya makaruktur sila aming katahinang mangibarat sa sakatan, makusog yung break niya. Ang paghati niya, sa masing pamaratsaya niya po Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paadapo ni manusia, wayroong pamaratsaya po Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroong panghati, sinkakahinang marayaw, bang ibarat sa sakatan, malamning break niya, bukong makusugin break niya. Bang ibarat sa sakatan, mga tayo manghud ko akang Islam, imbar iman. Supaya kahatian niya ni marayaw, imbar iman, mang ibarat sa sakatan, amuin tumutog siya hatiranan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadaan aming biyutang kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, mang ibarat sa sakatan, bangkaw aming driver, bangkaw doon tumutog halin mo, mahumit ko aksidente. Salta marayo yung brake mo, condition sa sakat yung makina mo, mahumit ko aksidente, mga tayo manghud ko akang Islam. Mahumit ko aksidente. Sa bangkaw, dimaran, ang mga sambuangan niya, wala kong miyagat halin mo, tanto makarugtong na sa diyakaw. Sa kaunaw lamang kau dimagan, haaturay sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon kau mabinsana. Doon yung manusia, amoy madawhat niya yung kabinsanaan, sabab wala siya miyagat sin aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyak na sin jimato, agadwa tuukod, amoy nahinang parsawan, kaya sahid, sin aming kapituan, sabab wala sila miyagat, haaturan, ha-instruction, biyutang kanila sin uno, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na dawhat in pamarinta, sin Muslim, mahula nila, ba't sabab may ta, kulang yung pag-iman. Kulangin ang marsali, sinabing kuwan. So, may tinbay takatot tani sinuno, sinabing Allah subhanahu wa ta'ala. So, imano si aming bariman, mga tayo manghud ko akang Islam. Ibano si aming bariman, bang aturon bihayan, ati niya, bang ibarat sa sakatan, hiupama ta pa sa sakatan, sabab kaya hatihan taniyo katan, bang makusog yung break sa sakatan, bang kusog magkarugto magka-break out. Timbang iman, bang sum makahinan sin masyat, kaingatan niya piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta sin amin, panganalin niya, si pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, ops, ini harap. Di ko man dyan hinang. Kabreakan niya, mga tayo manghud ko akang Islam. Kaingatan niya, yang dangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sinaming pamaratsaya niya, amay pinahinang parsamaban, kaya break niya, hindi siya magkahinang maksiyat. Ang paadapon mo'y pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, way kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, way kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, na way break. Mangibarat sa sakatan, pag-gig mo sa sakatan, nito na sadya. Amin, lumados na sadya matto, yan tulkan wa kanugtol, biya na si manusia, walillahi masalul ala, pangway mong pag-iman niya, ang kaning condition sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa mu'min. Insuway siya aming bariman. Matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kakahinang. Suway siya aming bariman. Palanuhiyan nahu hayatan tayyiba. Lawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto, dihilan na mo siya amuin kabuhianan masanyang di hawa mo sin dunya mga tayo magkukuha ang Islam. Now, kabuhianan amuin masanyang. Biya din sa dawhat tayo si kabuhianan masanyang. Unang-unang pag-iman tayo. Ikabuha mga tayo magkuha ang Islam. Inkabuha tayo po Allah subhanahu wa ta'ala. Inikatu, in pangangaritan niyo hasunna, sinjungjungag tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon hayan aming makuantan niyo. Na, hindi hay ni injiman di amano siya, sin hinangbihat to, injiman di amano siya, bukon hisiyo bang hisiyo. Diyan na sinagi ko kaina, wala imiyan in Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun, yuhyi hayatan tayyiba. Mabuhi siya di habaw sin dunya, sin kabuhi masanya, sa law sin Allah subhanahu wa ta'ala, palanuhiyannahu, dihilan na mo sila law sin Allah subhanahu wa ta'ala, kami imagdihil kanila amuin kabuhianan, amuin masanya. Amuin masanya. So makna niya inyat tukatan, pangakaritan yung aaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangakaritan yung katan, hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangakaritan yung katan, hasumna sin jungjungan tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab hindi magad haaturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In wala na maratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na sin ayat kami nasambot tayo kain ang uning condition niya. Indoor sin ayat, ya'budunani wala yusriku bihi syai'a. Ya'budunani wala yusriku bihi syai'a. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang in Muslim, mamarinta pagmula niya. Mahinang in Muslim, in aming pag-agaman niya, humugot, alam sin kauman, alam sin wala niya. Mahinang in Muslim, amuin, indain, amin, buga nila, atawa kanin hanggaw nila, gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin aming kasanyangan, sin paghula-hula, alam sin hula nila, unulog sin Allah subhanahu wa ta'ala yung condition, ya'budunani wala yusriku bihi syai'a.
Ya'budunani wa la yusriku bi syai'a. Magtag-ipon sila kako, iban ayaw nila ako hinangan sa kutuunod ng mga tayo magudko ang Islam. So ingkataan ang aming pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkataan kakahinang aming pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Amay tindihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kamuhian ang amoy masanyang. Ang padapon, balikan ko, pagkakitaan tan yung mga kafir, kakitaan tan yung mga kafir, amin habihaon waktu, law taming kwan, inyat tulog si Rasul sallallahu alaihi wasallam istidraj. Sambil amin ukawon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala inlawag sinuno, inlawag sin aming karayawan di habaw sin dunya istidraj. Sambil di na sila makapagtawad, sambil di na sila makapag-amin, makapag-amulahi, sinaming kamuhi nila, di na sila makapag-iman, di na sila kapag mabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag mabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, kumara ko tuyo rin hamaudo, aming pag-Ramadan tanyo, in bunga, suway, matawhat tanyo, amunain pag-mabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-mabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa blog sin Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Doksin Allah subhanahu wa ta'ala, iwajib kaniyong pagpuasa sa bulan Ramadan, biasing kapawajib ang mga sila na kauna rin kanyo, la'allakum tattaqun, supaya madawhat niyo pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya madawhat niyo pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Now, ibalik taniyo kung naingkwan taniyo. Ilaw si Tagalog, inala-ala taniyo. Ibalik taniyo, magbalik pa amoy puas taniyo, nagpuasa habulan Ramadan sintahon na kauna. Umin di matukatot taniyo. Nagpositive baha inkuan taniyo. Nagpositive baha akabuhi taniyo pagpuasa taniyo habulan Ramadan. Nahinang ba persawan kaya ampun kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpositive baha kakahinang taniyo mga tayo mamulkuhan kamista. Amat yung pakasulo. Huwag mo na makaingat na yan. Huwag mo na makajawab yan. Mangmukun ikaw. Bang inmano siya pagpuas na nagpuasa simbulan Ramadan. Wala dain pagmabuwa, mikit kaniya. Wala din iman, kimusog kaniya. Wala din pagmabuwa, awing mikit kaniya. Dito hadto, lang si mga silalaba, balik na kita pakwan, suway niya, wayroon man dyan, awing blaymon niya, mga tayo mga wayroon man dyan, blaymon niya, di hawabaw sindunya, malit-malingkan amon ingin hawabaran niya. Sabab dito hadlaw mahuli, mga tayo mga kami Islam, dito hadlaw mahuli, unin jumato. Unin jumato hadlaw mahuli. Daw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, daw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma minkum illa wa ma minkum min ahadin illa lahu manzilan. Daw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon misan hang katauring kanyo, wat balengkan aun dua tempat niya, manzilun fil jannah wa manzilun fin nar. Aun tempat ni halong sin narka, aun tempat ni halong sin surga. Fa idza mata wa dakhala an-nara waritha ahlul jannati manzilah. Warisa ahlul jannati manzila. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon bisan ang katawring kanyo buat palengkan aun siya dua tampat halom sin narka, waliyadu billah, tampat halom sin uno, tampat halom sin surga. Pa idza mata, banglaw ni ang bukipon niya tay apa siya nakasud palom sin narka, warisa ahlul jannati manzila. In makawaris sin bayin niya sin tampat niya halom sin surga, amo na yung mga tao surga mga tayo mga Islam. Sarta ang pagpahadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kana Abi Hurairah, law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, law niya bihayan, la yadkhulul jannata ahadun. La yadkhulul jannata ahadun illa ubiya maq'adahu minan nar. Law asaa liyazdada syukran. Wa la yadkhulun nara ahadun illa ubiya maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna alaihi hasaratan. Liyakuna alaihi hasaratan. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, daw ni abihayan, wayroon makasud palong sin surga. Wayroon pa makasud palong sin surga. Buat malengkan hipakita kaniya muna in tempat niya halong sinuno, in tempat niya halong sin neraka. Ipakita kan in tempat niya halong neraka. Law asaa liyazdada syukran. Pang di hatunya wala siya nag-ibadat, wayong kanya in kabuga, way kanya in pagkabuga, in aming pamarche pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law asaa, nagkafir siya, nagmaksiat siya, law asaa, amoy tindatungan niya harap ko pinal kajahannam. Ipakita kanya. So, liyazdada syukran, supaya in siya makapagsukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, magsukul, din ako nakapag-ibadat. Ina ko nakapamarchaya, ina ko nakapagmabuha kayo mo, ya Allah, magsukul siya. Magsukul siya. Nah, iba nino, wala yadkhulun nara ahadun
ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah, demikian di sa pagkasud intao palaw sinarka amin subud palaw sinarka buat palingkan ipakita akan niya in lilikuran niya imbay niya alaw sin surga law ahsana liyakuna alayhi hasratan bang sadya kulong niya nakainan sing hinang maraya padunya hadunya amo tu ya tulong nin tempat kulong sin tuan baitaan na siya bangkaw nagmarayo hababaw sin dunya bangkaw na maratchay ha Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw nag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw wala nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yatin tempat daratungan maklaw sin surga liyakuna alayhi hasyaratan hati niya gamayan subungin pagsusun niya pangatay mga Batsawab bang ibanu siya di maghinang amal salih di hababaw sin dunya sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mabuting kamatay kanila unimbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala mabuting kamatay kanila mangatay mga agam Islam law sin Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha ja'a ahadahumul mautu hatta idha ja'a ahadahumul mautu fayaqulu rabbi irji'uni la'alli a'mal salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun kita anin inhal si manusia mangatay magudparang Islam amin wala naghinang amal salih wala himinang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamahuli adlaw mangmabot na kaniya ing kamatay hatta idha ja'a ahaduhumul mautu hanggat sehingga dumatong pahangkatawin kanila ing kamatay law sin Allah subhanahu wa ta'ala fayaqul rabbil ja'un mamungin tao may mapatayan ya Allah balikan iwa ko ya Allah balikan iwa ko pa dunya la'alli a'mal salihan fima tarak maghinang na ako sininang maraya amin wala ko nahinang adunya wala ko nahinang adunya bukon ini pamong sin manusia sin kafir sinamuin mamasya wala nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sinamin wala na maratya pa Allah subhanahu wa ta'ala wala nakadawat sinamin kabulan ng masanyang bukon ini pamong nila ya Allah balikan ako pa ahli ko ya Allah balikan ako pa akuan ko paamin papantong papatay ng hud ko paasawa ko paanak ko pa ahli ko sa unin ni pamong niya ya Allah irji'uni la'alli a'mal salihan balikan niyo ako pa dunya ba't sababi balik do ako pa dunya ina ko maghinang nako sinhinang marayaw kalla innaha kalimatun huwa qailuha law sin Allah subhanahu wa ta'ala hundong kaw pagpainsap kay mo asal law nga ingkabtangan yan amin uno mikibalik in manusya den ha amin hakamatay niya bang siya susunod na palaw si kabula atawakan dumatong na rin kamatay niya di na siya mikibalik siya maring pababaw sin dunya misan da kuman ang kasasaa misan na kumanang karay, makahinang siya at ibadat, makapagtawad siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, la'alli amal salihan fima tarak, adakalalaw niya atawakan, huminang na ako si karayawan, sa Allah sin Allah subhanahu wa ta'ala, asal inkabtangan yan, uning kabtangan, aming kabtangan, magbalik ako pa doon niya, huminang ako si karayawan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, asal ipagpamungya to singkatan, manusya, amoy muy, padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamut kanila inkamatay, in sila nagmamasyat, wala himinang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa mi waraihim barzakh imbanda sin Allah subhanahu wa ta'ala wa min waraihim barzakh law sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtatakad kanila insik sa alawm sing kubur ila yaumi yubathun hingga in sila buhiyot na magbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala dito adlaw mo ni mga tayo ko ang Islam so hinang marayaw ammar lang yung marayaw pag hinangtan yung marayaw aminin amin kwan aminin amin subay aturon sin tiap-tiap ang katawin katot kanyo diya babaw sin dunya yan to'y pag hinang marayaw pamaratsya tadi pa Allah subhanahu wa ta'ala pamaratsya tadi pa Allah subhanahu wa ta'ala aun sa jay silot kumanyuti mga tayo magpagpuan ang Islam amin misconception bihaon misconception si mga sila amuin mga kafir hatungod si mga mujahidin law nila si mga tao amuin magpagustak sing ginhawa para nila bukong mujahidin amin mga tao naglaog sing ginhawa para nila magpagustak sing ginhawa para nila mga terrorist ang kadalog nga maghinang ibiyan ng mga Muslim ba't sabab aw nagtatakad kanila bila ta pagyanon nila 72 virgins kuno atin niya tiyataka makanila sin Allah ta'ala ing kapituan tag 2 uno kapituan tag 2 budyang ang kadalog nga bustakon nila yung ginhawabaran nila bustakon nila magsuicide bustakon yung barang mamatay mga kafir sabab maksud aw nagtatakad kanila kuwan kau nagtatakad kanila unuhon nagtatakad kanila amuin 70 virgins lang nila biyan ipagtabil nila hurol insat to mga tayo magpagkuha ang Islam hurol insat to ahadisin kuwan
Hadis sin namin Tirmidzi na sabot at Tirmidzi law sinag Tirmidzi law nga bihan hadis niya walisyahidi indallahi arba'a hisab. Tiataga masin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila kasahid hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala upat pagkala hambuk diha ini amo na inuno kapituan kag dua law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hurul in inyat to mga tayo mga Islam buko niya to mga tawaming kuan amin terorist magpapusta kay ginawa ba nila mamatay mga inosente mamatay mga amin bukon Muslim sa katabukon Muslim buko niya to mga tayo mga Islam inyat to tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga real mujahidin amin maksud umangkat sing kalima la ilaha illallah inyat to kuan ba ito amin bagayan ko kain at tip of the mountain kuan sa diyan to partingian sa diyan Pat sebab dia dah sinabi ko kanyo kain in Allah subhanahu wa ta'ala imyat adattu li ibadi ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Siya dia ko haipon ko wala bakas kita sin mata wala bakas jungog sin tainga di maangan-angan sin pangatayan. Misal tayo din pag-imagine din. So it's only a tip of the mountain. Tip of the mountain. Hinang marayaw mga tayo mga buwan ng Islam. So in kita unta hindi kita di mapapusin dunia. Kabalikan ko in amin tao mabayan dihilan kasanyangan si Allah subhanahu wa ta'ala in dayaw niya mga tayo magbuwag ng Islam in kasanyangan amin makuan niya amin nadawhat niya hawamusin doon niya hidil ka niya si Allah subhanahu wa ta'ala di tumupot ka niya sumagawa mag-spread pakatan alam si kauman aman natin hadis na sabutan yung kaina in sa taas-taas darajat sin pag-iman pa Allah subhanahu taas darajat sin pag-iman amon ikaw la ilaha illallah amin paghibundaan tanyo pagkabdang tanyo pagzikir tanyo sin ikaw la ilaha illallah way untuhan mapatod pagtag-ipunan dukay in sa baba darajat imatatul adha amin tarik amin imigaw uno-uno makamudarat halalamayan sin ta may ta nakasolve ko sin problem so pamarika po tani diha ini indalabayan niya mag-aubya mga kita mo magpagkas sa alalabayan wala mo ini parahal sa mga darajat dapat magito kita mo ang magpagkas sa aral diig mo part pag-iman wala mo ini aw man nakalaway tayo manghud mo kaya ikan piyadian nakarin ko problema kanya mga tayo ataw kan lima ba isa sa katan na pat nakarin ko problema kanya sa bangit to inig mo bukong problema yung kirihin mo alam sing kauman sa nakasolve ko sing problema alam sing kauman mga tayo mga Islam bilang si Rasul sallallahu alaihi wasallam makna niya makarihil kasanyangan makarihil karayawan hakawi sin manusia di hababaw sin dunya mga tayo mga Islam so then ang mga pasababan amuin madawhat tani kasanyangan dakula kasanyangan marayaw subay tani hatihon uno imaksud marita kita niya di hababaw sin dunya unin maksud, may takita niya di hawabusin dunya. In maksud ba di kita ni hawabusin dunya matawag sa Jakarta. In maksud ba di hawabusin dunya. Amin pag-iadon si mga sila may the best man mo maaunin para amin pagkuanan taniyo pag amin para maaunin paglumba-lumba taniyo magtipon arta. Amin tuhain kasanyangan. Pagbenta sila Allah subhanahu wa ta'ala in kasanyangan mga tayo magbubuhan ng Islam in pag-ibadat taniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amay pindiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan ni aming kasanyangan dakula dihilan ni aming kabuhianan marayaw intaw amin di magad kabalikan ko intaw di magad uning baita sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi magad haatulan sin Allah subhanahu wa ta'ala uno intaw di magad hapag hindo sin aming Quran hapag hindo sin jungjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam uning baita sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa Allah Loksin Allah subhanahu wa ta'ala man a'rada an dhikri isyu in simima lumayo din panuntungan kako din pangindo sila Allah subhanahu wa ta'ala loksin mga sila ulama ini inamin dhikri dihaini in Quran in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka tantutod jumatu kaniya in kabuhianan masipit di pahadunya asal paunon na kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala di na siya maingat pagsukur hindi matdil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala
Kalupahan niya na yung pagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalupahan niya na yung pagtawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na kumusog yung pag-iman niya, gaman humuka yung pag-iman niya, mga tayo mangugwa ng Islam. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Haadlaw mo hulilog si Allah subhanahu wa ta'ala. Buhiyon na mo sila magbalik, in sila nabubuta. Bukong buta mata mga tayo mangugwa ng Islam. Sa mga buta yung pangatayan. Bandiha mga usin dunya, in mga bano siya bihayan. Amin magkusog bang lugat. Dito hadlaw mahuli, di na sila makapanglugat. Dito hadlaw mahuli, di na sila makapanglugat. Sa mabitita, amo na yung mamis sarakato tanim hadlaw mahuli, amo na ang gautang balad tanim. Amin na surah Yasin. Log sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Log sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadlaw ini patlion na mo na imuno. Insimod nila. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Patlian na mo na insimod nila. Di na makabisara. Wa tukallimuna aydihim. Amo na yung mamisara kamo. Amo na yung mamisara kamo. Logsin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung mamayta inlimata. Amo na yung mamayta insikita. Logsin sikita. Logsin limata. Ya Allah ako'y naminsara. Ya Allah ako'y nanakaw. Ya Allah ako'y lima ko'y insyabog ibuwa din halima ko. Ya Allah biini. Logsin siki. Saksiyan sin sige. Bundasan ya Allah ako pa'y miyanaw patampat yato. Ako pa'y hindi Jadi kapagoy taniyo. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Kaadlaw mahuli, di taniyo na makontrol. Di hababaw sin dunya, makontrol taniyo pa ikakahinang taniyo. Di hadlaw sin dunya. Mga tayo mangut ko agama Islam, bang muato rin kaboy taniyo, di hababaw sin dunya. Bang kita niyo nagsasing pag-ibadat taniyo, makorek taniyo pa. Makorek taniyo pa, di hababaw sin dunya. Bang ibadat pag-usaha, bang kung nag-usaha, nalugi ikaw, marigain mo pa. Sa mga time mo, marigain mo pa. Ang baada po, dito ay una. Bang pagbuitan yung matuway na, di tanyo na marigain. Inlugitan niyo, di na. Habihaon na misara ko kaniyo. Bangaon kasaan ko, habang nakaptan ko riha ini, pag-ubusin na siya ini, katumtuman ko, inagsatoy ako ito. Mapabundol ko magbalik, makorek ko. At awakan mga nag-record, dumugon ko magbalik ko, nagsatoy yung pagpagawa ko ini, bini, makorek ko ito. Hati na di kita ni hababaw sin dunya, makorek ka ni kata. Sambat si mga sila magbabahasa. Di hababaw sin dunya, ini kau magsambahayan kau, hari padumatong ini kau sambahayan mo. Di hababaw sin dunya, way post sina mo yung successful, bisa pagka-successful tayo di hababaw sin dunya, bangkitan nyo di mag-successful ang hababaw. Aun jimato, kisah bunda. Asaman tanyo rin niya akong si Matthew, hindi ko dyan kingatan mga unuulang. Aw ng buk, maas, taga-anak, in-anak niya professional. Mangbiya kako, sung na magkuhan, sung na mag-take para examination. At awakan pa ng test niya na. Biyati sin anak, sin ina niya, biyati sin ina niya, sin kuhan, biyati sin ina niya, waktu suwo, manang bahayang suwo, wala nagbati. Nakapila tiyuktok, nakapila biyati, wala yato dyan. Nanuy to yuto mo na to. Wala nagbati. Nanuy to nagbati. Tabilog tayo mo tandalisan sa walong bihayan, na in-ina, taga-hinang, ito na pa-office in-ina, naghinang pa-akuan. Aha, nakamatiin anak, lisag siyam na. In examination niya, lisag pito. Lisag walong examination niya. Ito na in-ina. Lisag walong examination. Timawag na magtipay na niya. Kung kaya na may tayo sa makulak biyati. May tama kulong niya wala biyati. Na late na kulong na examination, gumapail na ako. Kuni sa mga na sinina niya. Uto, dengkain na pakaw biyati ko. Sa inikaw, ikaw mabaya magbati. Way na lang niya pakialam ko mong biyak ako. Bukun na mahal ka kako in amuin. Successful ko hadunya sa hadlaw mahuli. Kuwan ka, failure ka. Bukun na lang na mahal ka kako in successful ko hadunya, hadlaw mahuli, failure ka. Makna niya, in mahal ka kato rin diha ini, amuin, successful kita ni hadlaw mahuli. In kabuhianan masan yang dihil si Allah subhanahu wa ta'ala, bukun sa jadiha mabusin dunya, lamiaw na natud hadlaw mahuli mga tayo mabun ko ang Islam. Amet din subay daw atong sintiap-tiap pagkatoring katong tani. Amet din subay dihilan tani importante hakabuhi tani diha mabusin dunya. Amoy kabuhianan masan yang hadlaw mahuli bukun sa jadiha mabusin dunya. Sebab in dunya ini pagtestingan kato tani mga tayo mabun ko ang Islam. In dunya ini pagtestingan kato tani
bang bianin kakahinang tanyo, bang bianin amuin mausar tanyo pagdunya tanyo hamin hikarayo sin amin para tanyo adlaw mahuli log sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abdullah ibnu Umar kan ibnu Umar log ni log sin ibnu Umar akhad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimangkabi log sin ibnu Umar log ni mukadlaw yung Rasul sallallahu alaihi wasallam kiaptan niya ako haabak ako apa kolong ni iyan niya kun pid dunya kaannaka garib aw abiru sabil bilangain ginhawabaran mo di hababaw sin dunya sa kaula-ula in ikaw uno tao dagang ati niya foreigner bukod kau tao libat sabab in uno in amuin tudjuhon tanyo katan amo na in tampat hauno piyagwa in abot tanyo adam amat din mag-ibarat assignment bialin kita niyo makabalik patampat aming piyagwa in abot tanyo adam hati niya harap konsulta amat yung maksud tanyo ang kadalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan ibnu Umar yabna Umar kun pid dunya kaannaka garib aw abiru sabil tarbilangan lang daing ginhawabaran mo di hababaw sin dunya sa kaula Allah in ikaw amu in tao dagang aw abiru sabil atawa kanin ikaw limaway sa diyan diha ini base station sa diyan wa kana ibnu Umar yaqul ikaw nan si ibnu Umar pagpamung niya fa idza amsayta fala tantazir masa fa idza amsayta fala tantazir sabah wa idza amsayta fala tantazir masa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik law sin ibnu Umar fa idza amsayta fala tantazir masa fa idza amsayta fala tantazir sabah pagkolong nga iabutan sindong ay napo tumakat sin adlaw abutan pagkaw adlaw so kapoy mong makainating kato kanyo pagitan ko marayaw hinagaw sin ibadah amin marsamaban hikadawhat mo sinaming kabuhiran masanya law sa Allah subhanahu wa ta'ala ya'budunani wala yusriku bi shay'a magtag-ipon sila kako ayaw sila magsakuto kako idza absayta pala tantadri sabah bangkolong na iabutan sindong ay nagkumabot tumakad amin simaynaan di mo kainatan kuno dumatong kato tayo yung kamatay law si magdadaman Arabic amin poetry sin Arabic law niya rihayan tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri ijajanna al-laylu hal ta'isu ila al-fajr kam min alilin asahinan min ad-dahri wa kam min sahihin mata min ghairi illa law si magdadaman sa Arab tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri pagluto ko lang niya sing kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala fa innaka la tadri ba't sabab di mo kaingatan idza janna al-laylu hal ta'isu ila al-fajr pagkolong niya abutan sindong uno kay ngatang uhabuit ako sa maynaan abutan pa ko sa maynaan why mo makadartan ko rin kako tani mga tayo mga kuha ng Islam why mo makadartan ko naghapin na Canada hambog especially sa cancer bisita na yung pasyente niya pagbisita niya pasyente niya sarta doon in ahli si pasyente niya betaan niya doon in nurse biyayan long niya hagwan niya long niya pasyente niya haali si pasyente niya long niya biyan di na long niya tumatas siya 2 bulan mari ang kabulan takwan long niya kabuhin na di habo ko sin dunya sabi sin amin sakit niya cancer na magtangis na yung mga kwan din doon yung kwan ini long sin buos ang panadilan instruction ng nurse long niya amin hinagod mo para long niya biyan yung pasyente may di naman ka lang naman ng sakit di lang ng mga pain reliever may inibili gimuha yung doctor specialist pagkuha si doctor specialist nanaog siya wala siya si makat elevator escalator nanaog siya hagdan pag naog niya rin hagdan nakuan siya ano ba yun kimuha ni si Kinia naligtas siya nanuytoy na hulog miyatay yung doktor yung pasyente niya ang katahon pa na hugin wala miyatay amat yung pag-ihanon siya in nag-ubat siya in specialist siya in imya ng kabulan nakuhan pag daog dire nakuhan limi dasin si Kinia nanoy to'y nahulog na hinagpasawang kaya matay ka niya law sin syair law sin magdadaman pa innaka la tadri idza janna al-laylu hal ta'isu ilal pag apabila kau abutan sindong abutan pa ko sinadlaw kam min alilin asahinan min ad-dahri pila sa dilaw niya rin mga nasasakit sumagawa limugay pa sila diha mga musindon niya wa kam min sahihin mata min khairi illa pila diya rin mga tao ballugan
miyatay wayrong parsalamat. Ambok, kahatian tani wihayat, narata nyo rin nagbisara kahapon na pagkonsum, kaya may taan nakaw, ito lang na miyatay, uy, kahapon na kami lang nagbisara, naalam min aksidente. Narugtol sinji, biini. Kam min alilin asahinan, kam min alilin asahinan min ad-dahri wa kam min sahihin mata min ghairi illa. Pila sa diri nga mga sila amuin. Tagasakit, sumagawa limugay pa. Kaya sin doktor yato, miuna pa yung doktor din kaniya. Wa kam min alilin asahinan min wa kam min sahihin mata min ghairi illa. Pila diri nga mga balugan, makusukin pamarangan. Yan tula amuin tagha na sa Jamini Padre at Allah subhanahu wa ta'ala. Akan lang si Omar, lang si Ibn Omar, paida am sa itapalatan ta dili sama. Pagkobyuman, pag-ibadat ka, unang ibadat, pahinag mo, adlaw yan inanga. Ayaw may pagpakonsuma. Kam min alika, paida am sa itapalatan ta dili sama. O ida asbahta palatan ta dili masa. Kamikyan, magkuya mo ta sinadlaw, ay ko tumagat sindu. Hinanga, unin dapat hinangon mo, sinamay pag-ibadat. Hawa kung ito ni kadawat tayo sing kasanyangan. Di hawa mo sundun niya. Dilan kita ni kasanyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Khud min sihati kalimarabi. Usala ing kusog simbaran mo. Hadi pa dumatong kay mo masakit ko. Bang masakit mo ito, ito makapag-ibadat. Wa min hayati kalimautik ing kabuhi mo. Para hauno, para hakamatay mo. Pagsadya po Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ammal ibadat. Mahinang tanyo to sadya, mahinang tanyo pondo. Hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang tanyo kakahilang marayaw, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga tayo magkuha ng Islam. Mahinang tanyo pondo na kula, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ammal ibadat tanyo. Mahinang parsawaban, hikarihil katong tanyo kasanyangan. Ang kanda yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang bukadlaw, ja'a rajulun ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atawa kanin hadis. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ambong uso di matong para Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pasya nga subo law niya ya Rasulullah matas saa in pangasubo ini na asubo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Jibril alaihi salatu wassalam na asubo in Jibril in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Jibril hawak to nagpasalo pa tao in Jibril yung mga sahabat din doon nagpasalo pa tao in Jibril ha Rasul sallallahu alaihi wasallam miyato pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya subo siya unin Islam. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam in Islam law niya amoy antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah amin rukun sun Islam lima. Unulong ni pagyan iman, antu min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa kaitun tusan. Unulong ni pagyan ihsan. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pagyan ulung ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Ini ihsan lang niya aming pagtagipon mo pa Allah taala sa kaula-ula kita mo siya bang mo yatri mahinang imbihat to sa wawet darajat si mga anbiya in Allah subhanahu wa ta'ala kuha na halam sin pangatayan mo yakinon mo halam sin pangatayan mo ikaw kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin amin nangasubo pagjawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin amin nangasubo kana sadak nakasok na ito yung na-achieve yung mga may talong din nangasubuin ko ano gusto niya biyod na niya jawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam ang payasuin Rasul sallallahu alaihi wasallam paakbirni anisaha baytay ako lang niya sinadlaw kiyamat at hindi ako dumatong inadlaw kiyamat long si Rasul sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il bukulong niya in iyasumu hatungod hayan labi makaingat din sin nangasubo. At ini in Jibril iwan si Rasul sallallahu alaihi wasallam sibudan din laki na tamang kuning pagdato. Inambok daw ini dimatong pa Rasul sallallahu alaihi wasallam nga subo matas saa kuno dumatong inadlaw kiyamat. Kuno yung kahinapusan sin dunya. Uning jawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala niya jawaban si namin uno. Wala niya jawaban si namin jawab ni Jibril alaihi salatu wasallam. Sa jawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'adad talaha. Ma'adad talaha. Uno na yung kasadyam. Uno na yung kasadyam. Hatungod si pagdato sinadlaw kiyamat. Uno yung kasadyam. Nakasumuntan yung ginhawa barandan. Biadin na ba yung pagsadyatan yun? Pagdatong sinadlaw kiyamat mga tayo mga kuwan. Biadin na. Kasupaya kita niya di matarbilang aming piyagian. Balikan ten ayat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma. Amuin buhiyon sila magbalik sila Allah subhanahu wa ta'ala in sila buta law sintawayan niya Allah may dago kubyuta maanan niya di na siya makapaglungan kala kadhalika atat ka ayatuna law sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian di ada sintayan di matong kay mo in ayat na mo
Di matungkay mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad, di matungkay mo in Quran, di matungkay mo in paghindo, kadzalika atat ka ayatuna nasitaha. So magawa liyo pa mo. Pagkadzalika al-yawma tunsa, pedalong na sitad daw yan, ini kaulong pa kung halaw sin kabinsadaan, halaw sin taka. Maadat ka lang, halaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtang na kaso. Uling kaya sadya mo. Ulo na yung nahinang mo sadya para dumatungin adlaw ini. Dumatungin adlaw ini. Maana niya, sumundan yung ginhawa paranta niya. Biadin na yung taong kasadya taniyo, mga tayo manghukuha ang Islam. Asupaya, in kabin ka, in amin uno, in amin kasanyangan mabuhi, amin kabuyanan, masanyang madawat taniyo, di hadun niya, lawi ang lahat lahat no. Maatag tala, alam si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law sinamin tao ini, amin na nga suwo, law nga ya Rasulullah, la kathirin min salatin, wala siyamin, walakin ni uhibballah wa rasul. Bukod na lang na mataw din sa bahayang ko, bukod na mataw din buwasat ko. Subagawa lang niya kakasihan kin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya, in sambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta ma'an ahbabta, in ikaw lang niya sarta mo isu'y kakasihan. Ano maksud din hadis? Misan hinang sibi-sibi, hinang tiyo-tiyo, mga tayo magod ko ang Islam. Hinang tiyo-tiyo, mahinang persawaban, ikadawhat tanyo si Drida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyakin na ba, mahinang kakula. Biya mga rababa din, hambok din ang mga hinang sibi-sibi, mahinang persawaban, ikadawhat tanyo si Drida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian hinang sibi-sibi, mahinang isa persawaban, ikasiksa kato tanyo. Waliyadu billah. Waliyadu billah. Intanda niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, marad Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikabraini yu'addiban. Nakalabay in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadwa kubul. Diumog si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in dua kubul yaon, alam si kubul yaon sisiksa. Wama yu'addabani bi kabir. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukun lang yung pagsiksaan ka niya ang dakula, ang dakadadul sa rakula. Ubus ang paastad rakad Nabi sallallahu alaihi wasallam, long nabihan, la annahu kabir. At ini dakula hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pakana ahaduma la yastabri'u min bawlihi. Wa fi riwayatin la yastanjiu min bawlihi wa kana ahaduhuma yamshi bin namimah. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam in persawaban siksa sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hambok tawin nilong niya bang siya amuin mangihi, bang siya mangihi di niya pagtabunan ng aurat niya, siya mga public form niya. Atau alam niya bang siya mangihi, di siya uno, di niya pagpatimulun uno, pagpupok niya. La yastanjiu min bawli, la yastabri'u min bawli. Pagkana ahadung mayang si bin namima, inambok inilaw sa blong niya, inhinang ni hadun niya, magdara bisara. Ang hatod tayo ng sini-sini. So nahinang persawaban, kaya siksa kanila mga tayo mangudpuan ng Islam. Ito Muslim ito. Sa mabintanda niya, may talog si mga ulama Muslimin tao ito, but sabab, kimawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo in dahon kuan, dahon kahoy, ha? Dahon kahoy, ampan niya biyutang, amin dahon kahoy basa, at nga buhi, bukod amin nanigang na, ampan niya biyutang, laog si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yukhaffif anhuma malam niya ibasa. Ada kalalong niya, mahinang paparsawawan ini, ikagam-gam sin siksa nila, asal lugay siya uno, di pamanigang. Mana na Muslim. Ba't sa mga itong kung Muslim, pinabutangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan hinang sibi-sibi. Mahinang persawawan ni kasud palom sin surga. Alam mo sin surga. Hambog babae, hambog tao. Hambog tao. Mga tayo mangutpa ka Islam. Hambog tao, amin, ubos niya biya. Kimuan pa tubig kupong, minom siya tubig. Minom siya tubig, tubig kupong bihayan, tubig kupong. Pagwa niya, din ang tubig, kita din ang bukod iro. Kita din ang bukod iro, inhinang kuwan na. Ano ba yan? Namin, nagdila na si kuwan, sin lupa, sa magsinuhaw. Sa magsinuhaw, iho to din iro. Lawa si tauyat to, inkya na naman sin iro, di biya na naman kukain. Nakalandoy nuhaw. Miyaba siya nagbalik pa tubig kupong ang pasya timawa, tubig, piya inom niya iro, nagsukurin iro, nahinaglaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, parsawawan, kiampon kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ko sa punto rito, lumawag kita niyong iro, abing pa inumunta niyong mahinang kwan, no? Kung in point dito, hinang sibi-sibi, ayaw mo ipagmasibi. Hinang sibi-sibi, ayaw mo ipagmasibi. Ayaw mo ipagmasibi. Biasin ini, mga tayo mamutpa kang Islam. Biasin ini. Aun hadis, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis kwan. Bukod siya hadis amuin na makusog, si mga ulama hadis tayo. Sa, aun kakwan niya, aun kwan niya. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Banglong niya sumud din tausuga palong sinsuga in magbagay rin diha ini magsumud sila palong sinsuga mag-akad-akad na sa palong sinsuga magbabagay-bagay mag-akad na sa palong sinsuga magkasubuya-subuy ng katao long sinang minambok hang ang sumubiyan atadri mata gafarallahu lana hindi to kita lang niya dunya katungtungan mo palong niya kaano kita piampun sin Allah subhanahu wa ta'ala at iniunin parsababan kaya ampun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala log sinambok taong bagay niya riyan naam kunna naf'alu kada fi yawmin kada wa fi kunna naf'alu kada wa fi yawmin kada wa fi waqtin kada uunlong niya katungtungan ko lang niya ininhinang ta hawak to biya ini haadlaw biya ini ada kala mga tayo mamud ko agamistan yung paghadir niyo ang mga seminar biya ini mahinang persalaman ba't sa mapayta ikabuntol sin pag-ibadat tanyo bangaw mali sin pag-ibadat tanyo mahinang persalaman di mo tani mga kagurot ay mali to yato bidaato hinang ko ini wala ti mo tani hinang ko ini suway ko pabuntulod mahinang persalaman kaya maakato tani sin Allah subhanahu wa ta'ala na kung nanapano kada fi yawmin kada wa fi waqtin kada o dong niya maninhinagta hawak to biya ini hatampat biya ini fi makanin kada hatampat biya ini iwan hawak to biya ini iwan haadlaw biya ini Masya Allah ayat to mga tayo mamud ko agam star so bihat din hinang sinhaamin hinangon suway sin kita mano siya di ababaw sin dunya hinang sibi-sibi mahinang pasaron di kamaap kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang sibi-sibi damikian mahinang di sa pasaron hikasiksa kato waliyadu billah biya sinambok isang babae sa butong ko biya sinambok babae jinil niya inambok kuting wala niya piyakaod sin mga insect tatawsugin insect yan sin mga kabahong atau akan ununo na biyan wala niya piyakaod damikian wala niya dihilang pagkaon sambil miyatay na hinang parsalaman kaya siksa kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala ang atulong hinang sibi-sibi kaya na sinamin imata itong adabit tarik imikaw si kamudara halalabayan sin tao hinang sibi-sibi panguatulong sa inlagbot sin karayawan niya madawhat tan yung hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya mga tayo mangud ko ang Islam in paghinang sin kita niyo paghinang sin marayaw paghinang sin karayawan suway tan niyo amuin continue sin paghinang tan sin parayawan law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin pagtag-ipon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala hingga dumatong kan mo ing kamatay in paghinang sin aming marayaw sambil kita niyo muy padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala kay napusan hadis law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabutong kapuk hadis na kuman law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila in istata'an la yaquma hatta yagrisaha falyagrisaha law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatis sa'a wa fi yadi ahadikum fasila apabila law nga dumatong na yung adlaw kiyamat wa fi yadi ahadikum fasila ang painang katawing kaniyo inang katawing kanyo aun kaya kaputan niya aun haliban niya ito siya pagkumahan niya sako siya limilingkod sung niya hitanom mga bigi mampalam bigi nangka bigi lahing atau akan uno na bigi biya wapiya di ahadikum pasila atau bigi lahing isang lain ha. Sa hadis, law si Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatis sa'a banglom niya dumatog na yung adlaw kiyamat. Masya Allah, kita niyo ba? Pangbiya din yung pangatog sin amin sin Kuwad, sin Ammar Saleh. Pangatog sin Islam, sin Ammar Saleh. Bukod amin tiyali, tingin hawabaran ta sadya. In tiyali ta future generation, makahinang kita legacy. Ahinang ta. In kamatis sa'a pabilaw na dumatong na yung adlaw kiyamat. Yan, adlaw kiyamat na, dumatong na yung adlaw kiyamat. Wapiya di ahadikum pasila. Inang katawin kanyo, yan tulong niya pag umahan niya. Hinago siya naglilingkod. Aung binhi kaya kaputan niya. At awakan biginang ka. Hitanong niya. Inistataan na yakuma hatta yagrisaha palyagrisaha. Banglong niya kagausan niya. Hitanong, hadi pa siya mi. Yan pagtanungan niya, hitanong niya naman. Hadi, sa Jakarta yan. Bang kawyak mga hamol, doon ka mga PCCL, pag doon mo niya, nasunog lang ni halugar BNB, pag uy, nalumutak, kuwan ng usad to. Barangay na mo, mag-usus ka wag to'y muwi. Biyanin naman mga adlaw kiyamat.
Salog si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fi yadi ahadikum fasila in istata'an la yaquma, bang niya kakausan di pa siya tumindog hingga hikatanong na hitanong niya naman. In maknasin hadis, mga tayo mga kutuwa ng Islam, in maknasin hadis, in paghinang sinaming karayawan, paghinang sin karayawan, suway hakatan aw. Hakatan hal tanyo, karayawan inwan tanyo ihinang. Karayawan inihinang. Nistataan la yaku mahat tayo grisna paliyamrisa. Suway niya na hitanong daw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, makna niya in future generation, in huling bata, in subay amin tiatalitan niyo, bat sabab supaya kita niyo makasud paamin bigyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In mga sila tao marayaw, in mga sila tao in the best generation, aming mga tao tiyatali nila in aming susumod atin niya in legacy tanyo bukod sa dyan legacy tanyo di hawabusin dunya labi luwa na to haadlaw mahuli amoy mag-ani nakita niyo sin aming tiyanong tanyo di hawabusin dunya uno in tiyanong tanyo pag-iman tanyo iban sin aming ammar saleh tanyo ikarayaw bukod sa dyan ammar saleh inamong tanyo tukot hagin hawabaran tanyo sa ikarayaw sin aming nakatan at sa mga pangatimong buko ang Islam bangin mano siya naghinang sinhinang marayaw bangin mano siya di magputing, bangin mano siya di magpanglaog, bangin mano siya di magpanglaog, uneto, yung karayawan, o kumato, kumuhan katan, sumakla kakatan. Amet tin pagtiakon pagtaon bariman, amet tin maksud sin Islam katut tanyo, mahinang kita niyo bariman di hababosin dunya. Sabab may ta in maksud tanyo paadlaw mauli in maksud tanyo magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala in sabab biaw kita ni sintuhan tanyo Rabbul Alamin hasupaya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na simparman niya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wala ko kapanjariin jin iwan si manusia wat malingkan magtag-ipon kako in pagtag-ipon tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amet yung pagyan ammar salih nasakop niya na ingkatan bat sabab in manusia in mu'min in muslim bang siya nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala matawhat niya dumatong kanya in karayawan dumatong kasanya kasanyangan di hatod niya labi aw na nato kaadlaw mahuli murah-murahan mga tayo mangkot na mo ang Islam naman papagbalakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala inhinang kanyo adlaw ini mga aw kasaan ko inyang bintako iban ng syaitan ayon yung kawa intimugdan amo yan ipahindot sin Allah subhanahu wa ta'ala sunna sin junjungatan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga palagungan ng mga kamislam katunay na mga nasihat si namuho puro na to Sheikh Jamal Munib sa lingkat-lingkat sa orang sihat mataod nakauna to pangajian pag-deliver na ito sinamulanta sinin pangajian di nakato pinpo simbisara ay doon at ini ay namu ini-implement na to in pagtagong hayatan tayyibatan amuin kabuhi marayaw ang kanay sambatan last word na yun doon amin sakutin hadis amin magtanong mag-aon pa waktu magtanong na magbuhi sinamuin susumong generation labi lupa siya melon kita niyo amuin maginang sin karayawan doon sukol aong harabisod na tuwad lang mahuli especially ko Ramadan na subay kita na magpatawad sin amalan tabiyaw insyaAllah ta'ala mayroon da maghampit simbaran niya mangbukol amoy imbaran taginangan kaniya mayroon da sab sumusan adlaw kanagana mangbukol na mura imbaran taginangan kaniya susun ni imbaran niya may wala takahinang sinbihat to adi akan sintuhan demikian adlaw kiamat imblay mo sintuhan amure sa imbaran nato naginang kaniya masir atau wasi magblay simbaran adlaw kiamat nabiyaon matawag pa waktu kalau ang mga kabayan na to pangaruhon yakso agruta insyaallah taala ukapin lawang pangasubayaon bang-aon kabayan niya so na pangasubo na kamo supaya karuhan ta jawab sing gruta mulya insyaallah bismillah.
Awan kapangasuko niyo. Supaya na yung guru semua sa Islam 330 insyaAllah ta'ala. Kaya pangasuko niya. Kung kami pam-test po, may ninakuan. Hindi na mo may nga po ka pamalikin sa po. Ayarin ba nga subuhan, insyaAllah ta'ala. Salam katuan, as na mo at jalong niya. Awang kaiba na magiyan, di sila magadha upat mansab. Upat mansab, lumerik sila pa hadis sin Nabi. Uno ba ito kimugdan? Dere. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. In pangasubo hambukin din ang mga controversial issues sa waktu tani bihao. Hindi na magad upat madhab, upat madhab. Aw pag yan ang namin taklidi, magad ka upat madhab, atawakan di ka magad upat madhab. Nung si mga sila ulama, bangkaw maingat mag-istinba, makapagwa ko hukuman, yan kay muin amun kriteria sin mujtahid. Yan kay muin kriteria sin amin mujtahid. Kriteria sin mujtahid. Uning kriteria sin mujtahid. Atin yung kriteria sin mujtahid, perfect in panghati mo ako perfect in panghati mo ang hadis. Maingat kau tumarang sin hadis, daif, hadis makusog, hadis kwan, iwan in luga Arabia mo perfect. Perfect. Baka ko'y perlupahan, biya ang putang upat kriteria. So kayo mo maong doon kayo. Kayo mo maong doon kayo. Pangway mo nito kayo mo, di kau makadyari ang hindi magat upat madsab. But sabab in upat madsab yaon sila ikwan. Sila in amuin tagapanghati marayaw. Ibang misan po uning hinangundan niyo, gumawa sa diya kakahinangdan ni it's either paghindo silang bukin upat madsab. Gumawa sa diya ikwan na sa bangkaw aming mujtahid. Bangkaw aming mujtahid, maingat kau magpagawa hukuman, then ang mga mujtahid na kau. Yan ang mga mujtahid. At ini mujtahid ini, aming mga taong maingat magpagawa, mag-istinbat sila aming hukuman, magpagawa hukuman din ang Quran, then hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw qualified ka to tadi? Ito yung pagkasuko. Sebab mahunit mo hatihon in kuwan niyon in ayat, iba't sa hadis, bangkaw kung matto paamuin sila, nakamasa kajaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuot pajaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan na ito, inamuin kuwan, law si Rasul sallallahu law si naming kaptangan si namang imam, in ummati law niya dumayo sa jalong niya, bang sila magad, biya sinamuin, kakahinan sila may natawag. Namin din kuwan sinasuntuan, sinamuin upat padsab. Amat din istimbak nila. Sabab sila yung labing masuot, paglaman, patayin si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila yung masuot. So sila yung makahatituran. So, atin niya, inkahog ko, atin niya magpurihin ni, bangkaw mujtahid. Atin niya, kung nasadya ka pag yan, ng alim, misa din alim mo yung papeg anak akong di ka to. Huwag pasan akong peg anak alam alim di ka to. Mahunit nga amin kuwan, ano ba yan? Amin rank alim. Mahunit yan, inrak alim yan. Huwag pasan akong pekanak di kato, sang matipatan bakit, lahat doon mo siya, isyulong may pekanak alim di kato. Huwag pala may pekanak alim di kato. Naman ko, makabot na padarajat ito, may ingat na ko magpagawa hukuman din na Quran, may ingat na ko magpagawa hukuman din, may ingat na magpagawa hukuman din na hadis, manjari na siya, mag-direct, bukod na siya amoy pagyanod, mukallin. Kung nasa mukalis at inumagat, aabay upat hanggang din ang mga upat pansab yaon. Amet din jawab buhat so, wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, clear.
Mayroon dapat supaya kita makadapat magsab. Mayroon dapat. Hindi kita makairab di Quran, makairab kato. Imam Syafi'i, Imam Hambali na, Masya Allah, tinggal daw iningan. Supaya magkakamparas kita mga 500,000 hadis, lowest na hadis. Para sa namin Syekh tayo doon na way chakiwan niya. Major nila yan, tafsir, subhanallah. Na mayroon, ay kung tamagusos. Yung masadir at tashri, mahunit. Ayari sila, maingat, inaalim ta. Yung guru ta Syekh ta, insyaAllah ta'ala. So, way ito diyan, ilaway bihan. Mismo, buko pa mga katuanan, mismo Syekh Salih Fauzan, imyanda sa tudsiya. Di masa ini barat si manusia bang di makalaway pat macam. Nah, sambatan sinang guru tayo do. Nah, siyo kita ini pangasulo. Nah, bangon pa rin doon, bismillah. Kato ini, bangon pa palap niya. Aumpa, niyape, piyon ne. Oh, nagkalapalot lang kalawang pa support mga biat tayo doon. Because ada ko something mga biat abos niya. Sebelumnya sebelum kita direct para sebelumnya ini empat macam bilangnya manusia aja magkalaw magkasa may tak sila di mata pamang hadis atau jadi cuma itu Getting ko nila jadi. Okay na insyaallah para magsugod mag-uso siguro tabian mga 3:30 haran ini magkuhan na insyaallah taala puasan doon magsugod kalau siya mananong okay na. So, magsukon tuang kayo mo, kalau insyaAllah tuang balik ito, makabalik ko kami, insyaAllah ta'ala. Kung may sakit manggaari ka mo, balik ko balik ka mo, sikuton tak ko, insyaAllah. Kaya ang panagmami, makate ko, ang business mangga ini, so yung matag ko nila. Sabi yun, suko kayo mo ito, alhamdulillah, sinamuin. Ini, panapagin mo si panapit na mo rin. Malagi pagsasuko na mo kayo mo mauli. Ibalik na mo kayo mo rin, Panginoon. Demikian, magsukuli sa si panapit din marikako. Murahan inangin namin kakainang tanini, amin ikabukat, sinapin timbangan taniman ko mahuli. Insyaallah, subhanahu wa ta'ala. Amin doa kita niyo amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hadhihi ahwaluna baina yadayka wa anta a'lamu biha fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri musta'adaka minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna wa anta arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi ajsadina wa barakatan fi rizqina kama nas'aluka ya Allah taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar ya ilahal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.